Rasulullah aytıptır. Akıllı kim? Akıllı bul. Özünün nafsına, nafsisine iyi olgan insan deydi. Birincisi emeken, özünün nafsisine emni olgan, iyi olgan bir insan deydi. Bol akıllı bolup esepteledi. Nafsisin kontrolga algan, nafsisinin ağır bir kavlosuna erçibey, buga okşogon biz maseleni 3-4 cuma murun aytkanbız. Nafsisinin ağır bir kavlosuna erçibey, emne kılgan, takvalıkты karmangan insan. Takva bul kim? Takva bul, kayısı bir iştin aldığında suroo beret. Men bul işti kılsam, Allah Taala'nın dargöyüne ahiretke bargan uçurda, oşol iş üçün tozokka girembi, jebe işke kirembi degen suroosun bergen, oşonun joobunu algan, jana oşogo karata amalın jasagan insan dep aytılат. Akıllı insan, özünün nafsına iyi bolgon, jana ölümden kiyinki nerseler üçün amalın kılgan insan dep aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Бұл жерде бізге өте маанилүү болгон bir маселе бар. Демек, акылдуу инсан ким экен? Биринчи напсисине ээ болгон. Каалоолорун бардыгын ылгабай, тандабай ээрчиген инсан эмес, жок. Шариаттын таразасына салып туруп, ошого жараша бир тыянакка барып туруп, натыйжага барып туруп, ошого жараша амал кылган дейт. Amalın bolsa emnege жараша багыттайт? Amalın ölümden kiyinki bolgon ubakıtka bagıttayt. Ölümden kiyin emne olat. Mesele bu. Adam balasının bir bul dünyaya gelüsü var, adam balasının bul dünyadan ötüsü var. Alımlarımız aytat, sen bir cansın deyit. Sen bir ruhsun deyit. Sağa senin ruhuna dene giygizilip koydu deyit. Dene bul senin kiyimin deyit. Sen törölgönde senin ruhuna dene giygizilip koydu deyit alımlar. Anam bul deneni, bul kiyimdi, dene de atalgan kiyimdi, çeçe turgan o vakit gelip kalat deyit. Bul kiyimdi, çeçe turgan o vakit gelip kalat deyit. Allah Teala Kur'an'da emne deyit? Kullu men aleyha fan. Yeryüzünde emne var bolsa, alamda emne var bolsa, candulardan emne var bolsa, cansızlardan emne var bolsa, emne oluşat, fan jok boluşat deyit. Egerde al insan yeryüzünde olsa bir günü gelet yeryüzünde al insan bolboyt deyit. Başka bir ayette Allah subhanahu ve teala emne deyit? Kullu nefsin zâiqatul mevt. Ar bir nafs, ar bir can, ar bir insan ölümdün damın alat deyit. Allah subhanahu ve teala. Adam balası oşondoy bir candu, oşondoy bir jaratık, bizdi kurçap algan düynödön biz sözübüzgө ibrat, sawak albayбыз эч качан. Караңыздар, ошол эле биздин Бишкектин ичинде эле карасаңыздар, күндө канчалаган жаназа болот. Канчалаган өлүмдөр болот. А бул эмне деген сөз? İbrat algan kişi, savak algan kişi ойлойт. Эгерде тиги киши
алда инсан, алда мага окшогон бирөө, ал бул жашоодон ажырап аткан болсо, демек бир күн келет мен де жашоомдон ажырайм. Ажырай турган болсом мен мусулманмын. Мусулман болгон бирөө акиретке ишенет. Өлүмдөн кийинки жашоого ишенет. Өлүмдөн кийинки жашообуз бул дүйнө деп аталган жашообуздун натыйжасы болот. Ошону биз өтө жакшы билебиз. Ошондуктан акылдуу болгон мусулман, акылга ээ болгон мусулман, акылга ээ болгон инсан акирет үчүн даярданат. Акирет үчүн даярданат. Акиреттин бар экендигин түзмө-түз далили бул өлүм болуп эсептелет. Акиреттин бар экендигин түзмө-түз далили бул өлүм болуп эсептелет. Бул убакытка чейин бир да инсан өлүмдү жеңе алган эмес. Адам алейхиссаламдан тартып күнүбүзгө чейин канча миллиард инсан келген болсо, бир да инсан өлүмдү жеңе алган эмес. Бул эмне деген сөз? Бул акиреттин бар экендигин ачык айкын көрсөткөн бир нерсе деген сөз. Ошондуктан мусулманга акиретке ишенүү иман шарттарынан бирөөсү болуп эсептелет. Ошондуктан биз ишенебиз, акирет бар, эртең кыямат бар. Кылган ар бир амалыбызга Кудай Тааланын астында эмне кылабыз? Жооп беребиз.